आकाशवाणी इम्फाल निंगथौखोंगजम सुनी न पाउ पाजरे अहानबद मरोइबा पाउ केंद्र की डोनर मंत्री जी किशन रेड्डी न नॉर्थ ईस्ट फेस्टिवल की सरुक मोइना डीएम कैंपस दा बैडमिंटन टूर्नामेंट हौदोखरे लेबाक की मफम सिंग लोइना मणिपुर दसु ngasi मुसलमान सिंग सेंगलब कुमै ईदुल फितर पांगथोकली आजादी का अमृत महोत्सव की सरुकम ओइना चथरिबा नॉर्थ ईस्ट रीजनल स्पोर्ट्स मीट ngasi इम्फाल दे लोशिलगनी अमसुंग प्रधानमंत्री न हाइरे मालेमदे करिगुम खुदोंगथीबा ममायोकनबा मतमदा भारतना मदुबु थेंगनबा मांगजिल थाना थोरकली केंद्र की डोनर मंत्री जी किशन रेड्डी ना हौजिक इम्फाल पांगथोकलिबा नॉर्थ ईस्ट फेस्टिवल की सरुगुम ओइना डीएम कैंपस दा बैडमिंटन टूर्नामेंट अमा हौदोखरे तुंगदा श्री रेड्डी ना मोइरांगी लोकताक पाता चतुना टूरिज्म प्रोजेक्ट सिंग यंगसिनकी मदुगी तुंगदा आईएनए म्यूजियम की कल्चरल प्रोजेक्ट कयासु हन्ना यंगसिनख्रे आजादी का अमृत महोत्सव की पालन की सरुकम ओइना नॉर्थ ईस्ट फेस्टिवल असी अवांग नोंपोक राज्य निपान ममांग थागी कुन निपान दगी हौदुना हयेंग फावो चथगनी थौरमसी केंद्र की डोनर मंत्रालय की मखादा हम किसी से कम नहीं है वखलोंदा पांगथोकपनी जी किशन रेड्डी ngasi नुंगथिल गुवाहाटी की दमक इम्फाल थादोखिगनी लेबा की मफम सिंग लोइना मणिपुर दसु ngasi मुसलमान सिंग सेंगलब कुमै ईदुल फितर पांगथोकली कलकपा यंगथीनब अमसुंग पाप की थबक कयादगी ngakthokpa ngamnaba था अमा चुपना मुसलमान सिंग सरा हेलकपा दु लोइसिनदुना हराव नुंगाइबा फोंदोक्तुना ईदुल फितर की थौरमसी पांगथोकपनी मसजिद सिंगदा लाइसोन सभा पांगथोकपा अमदी पुन्ना चामिन थकमिनबना कुमै असिगी मपुंग ओइबा सक्तम ओइरे नुमित असिगा मरी लेनना राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी याउना मियामदा याफपाउजल पीरे ईदुल फितर न लाकपदा राज्यपाल मुख्यमंत्री मणिपुर विधानसभा की अध्यक्ष मंत्री सिंह अमदी सकनाइरब मियोय कयाना याफपाउजल पीरकली माकी पाउजलदा राज्यपाल ला गणेशन हाय था अमा चुपना मुसलमान इचिनाउ सिंह चरा हेलब मतुंगदा पांगथोकदौरिबा ईदुल फितर की कुमै असिना राज्य की मियाम मरक्ता शांति मचिल मना ओइबा अमसु नुंसिनबगी पाउजल संदोकपदा नतना असेंगबा अचुंब लंबी अदु हेना खंगनबा ओइरसनु माकी पाउजलदा मुख्यमंत्री नोंगथोमा बिरेना हाय ईदुल फितर न लाकपदा राज्य की मुसलमान इचिलिनाउ अमदी इचे इसेसिंग मफमदा पाउजल पीरे ngasi malemgi press day numit asigi mari lenana saite thaupangluk imphal na sinduna thoromasi imphal gi manipur press club ta pangthokani thoromaduga mari lenana thiam priyo kumar award kenthokani मणिपुर हौजिक फाउबदा कोविड वैक्सीन डोज लाख 19,095 हेना कापख्रे मसिगी मनुंगदा अहानब डोजता लाख 35,053 मखाई हेना कापख्रे प्रिकॉशन डोज 40,000 कापख्रे राज्य सिदा कोविड की फिबम सिंग थानिंगाई ओइना फगलक्तुना हौजिक एक्टिव केस सुनतगी तरुक खक्ता ngaire ngarang miyoy ama positive oibe thengnaki aduga mapanna laina asigi nawa fagalaki nawa fagalakpagi changsada 49.3 ni haire राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की निमित मरीनी असम मिजोरम खोंगचत ngasi हौरगनी राष्ट्रपति असम की तामुलपुर हयेंग पांगथोकदब 63 सुबा बोरो साहित्य सभा की चही की मिफमदा वा nganggani राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद लोइनना अवांग नोंगपुक राज्य सिंह की मुख्यमंत्री सिंह मिफम असिदा सरुक यारबा याय बोरो साहित्य सभा बीएसएफ की प्रेसिडेंट तोरेन बोरोना हाय अवांग नोंगपुक लमदमदा असिगुंबा साहित्य का मरी लेनबा थौरमसी राष्ट्रपति इहान हानबा ओइना सरुक यागदौरिबा असि यामना ऐतिहासिक ओइबा अमनी नुमित हुमनी चथगदबा मिफम असिदा मालेमगी तोंगान तोंगानबा डेलीगेट लिसिंग मरी हेनबना सरुक यागनी बोरो लोल असि असम खक्ता नतना बांग्लादेश नेपाल त्रिपुरा नागालैंड अमसुंग नोंगचुब बेंगोलदा मियामना ngangnari केंद्र की डोनर मंत्रालयना आजादी का अमृत महोत्सव की पालन की सरुक अमा ओइना गुवाहाटी पांगथोकलिबा नॉर्थ ईस्ट फेस्टिवल लोइसिनबगी थौरमदा राष्ट्रपति सरुक यागनी था असिगी मंगादा पांगथोकदबा मिजोरम यूनिवर्सिटी की 33 सुब कॉन्वोकेशन दसु सरुक यागनी ताबिरिबा पावसी आकाशवाणी इम्फालदगिनी आजादी का अमृत महोत्सव की सरुकम ओइना हौजिक चथरिबा नॉर्थ ईस्ट रीजनल स्पोर्ट्स मीट ngasi लोइसिलगनी इम्फाल की खुमल लपाक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स की मेन स्टेडियम दे ngasi नुथिल पालन थौरमसी लोइसिनगनी मधुदा राज्यपाल ला गणेशन मुख्यमंत्री नोंगथोमा बिरेन सिंह यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स मंत्री के गोविंदास अमसुंग केंद्र की मंत्री अजय कुमार मिश्रा सरुक यागनी ngasi नुपी की फुटबॉल फाइनल मैच सानगनी अमदी मनामतुम कयासु यंथोकनी
Pradhanmantri Narendra Modi na hairi malemda karigumba khudongthiba ama mayoknaba matamda Bharat na madubu thengnanaba mangzil thana thokrakli mangna hai masi anauba Bharat ki sakti nani Germany gi Berlin da Bharat masa singa ngarang midang unabada Pradhanmantri na hai lebak masakhonan ma habisi maphamadu gi miyamna punna honana minarabata oithokani mangna hai anauba Bharat na masiam na bohonabada miyam gi apamba singi mot lawduna sarkar na thengnarba khudongzadaba sing kohonbada chauna mating oiri Pradhanmantri gi Europe ki lebak gi khongchata ahanbo ina ngarang Germany da thungkibani mahap maphamadu da leiriba Bharat macha singda wangang laduna Pradhanmantri na hai awanba ama porangna honabada mating leba rajniti ama tangai fade haukibe sahin na panasida startup chani degi chamri da hendan hankibagi matangda paladuna Pradhanmantri na hai Bharat da hauzik startup listing humphuni pan leire Germany ki khongchat loiraba tungda ngasi Pradhanmantri Narendra Modi Denmark da thungani Pradhanmantri na Denmark ki Pradhanmantri ga Copenhagen da lebak ani gi oiba mifam pangthokani luchingba anina lebak ani gi marakta paikhaliba Green Strategic Partnership ki phibam sing hanna yengsingani Pradhanmantri na Maharani Margaret Tugasu unagani luchingba anina skill development shipping agri technology amasung mobility ki matangda lebak ani gi marakta khudongchawa pinabagi matangda su khanagani Pradhanmantri na hayeng Denmark da yumbu oiduna pangthokpa anisuba Bharat Nordic Summit ta saruk yagani mipamaduda lebak ani gi oiragliba sel tunggi phibam aingasagi phibam innovation amasung technology renewable energy amadi global security ki matangda khanagani Election Commission Odisha Kerala amasung Uttarakhand gi Vidhan Sabha Kendra ahum gi maraki mikhal pangthoknaba matam laukthokle Odisha da Brajaraj Nagar Vidhan Sabha gi maraki mikhal Kerala gi Trikakara gi Vidhan Sabha sit ama amasung Uttarakhand gi Champawat Vidhan Sabha gi maraki mikhal thasi 38 da pangthokani Election Commission hai vote masing mathang thagi ahum da thigani mikhal asigi gazette notification hayeng thokani mirepse pisinbigi aroiba matam thasi gi 38 faubani Lebak asida hauzik phawbada COVID vaccine dose koti chama marfu mapan lak nifu mathoi hena kapkhre ngarang khakta da vaccine dose lak 13 lising kulum do hena kapki Kendra gi Haksal Mantraloi na hai sahi 12 digi 13 phawbi manung da leiba myoi kanglupta vaccine dose koti ahum lak 63 hena kapkhre healthcare worker frontline worker amasung sahi 19 gi mathaki myoi kanglup singda precaution dose koti ani lak marfu manga hena kapkhre Hokiba pungkun marida lebak sida COVID-19 gi anoba case lisingani chama pantara thoi thengaki active case lising trama panchama kuntra tare leiri positive oibagi changsada sino dasmik sino marini leina asin naba pagalapgi changsada marfutra nipan dasmik taret marini hauzik phawbada covid ki test koti marfu humdoi lak marfu taruk hena test tokre hokiba pungkun marida myoi lak mari lising trama pan hena test tokki Lebaki mafam pungnamakta ngasi Akshay Tritiya kumai pangthokli kumai asina mai pakpa madi afaba porakani haina miyamna thajanei numida sida miyamna lai khurumduna makhoi gi punsida afaba oiraknaba ishorda thongnijai numid asiga mari leinana miyamna sana lupa lepnei Pasuram Jayanti gi thoramsu ngasi lebak sinba thungna pangthoknari palan thorum asiga mari leinana Pradhanmantri Narendra Modi na miyamda yaifa paujal pirakli Humputra manga suba Santosh Trophy National Football Tournament ki champion Yumpu Kerala na oire ngarang Malapuram gi Payanat Stadium da sanakiba final match ta Kerala na Nongchu Banglabo penalty shootout ta Panjal manga mari da maithiba piduna Kerala tournament asi tarelak subo ina champion oikibani IPL cricket ki ngarang Mumbai gi Wankhede Stadium da sanakiba match ta Kolkata Knight Riders na Rajasthan Royals pu wicket taret thoikre ngasi numidang pung 8 makhai da Navi Mumbai gi DY Patil Stadium da Gujarat Titans ka Punjab Kings ka sanagani Greece ki Heraklion da Sathariba IWF Junior World Championship ta Bharat ki Harshada Sarat Garut na Bharat ki ahanba sanagi takaman lawba ngamle mangna kilogram ni phu manga gi category da kilogram 150 thagatun ngamki masigit manungda snatch ta kilogram mutra thangatki amasung clean and jerk ta kilogram marfu humdoi thangat pangamki aroibada maroiba pau amuk Kendra gi Dona Mantri G Kisan Reddy na Norris Festival gi sarukamu oina DM campus ta badminton tournament audokre lebaki mafam singa loina na Manipur da sungasi Musalman singi senglaba kumai Idul Fitr pangthokli Azadi ga Amrit Mahotsav ki sarukamu oina chathariba Norris Regional Sports Meet ngasi Imphal da losilagani amasung Pradhanmantri na hairi malemda kariguma kudongthiba ama mayoknaba matamda Bharat na madubu thenganaba mangzil thana thorakli pauloijare